Imes PAODAM yang tabiri besangbu yimnam Anuradha Debine kunang kurum zari. Hauzak maroi ba PAODA Trong laubi pagaksaw ikai tira khongsangbi amadi koktagi saruk singda kuki militant singa state force amadi village volunteer singe apun bakhutboga akan mamawda nongmai kapna khrei. August age om suba sayol fawgi manungda assembly mi phamna ba sarkar sina tharang tawre haina minister Sapam Ranjana haikhrei. Lomi singda har yan thokhrei. Loinana Manipur ke oriba phibam khanasi yade habadike Raja Sabha opposition sing walk up tokhrei. Hauzak Pausan Pizari Besnampur district ke Tronglaubi Maning Pagokzau Ikai Awang Tera Khongsangbi Maning Laitel Amadi Kwakta ge Maning ge Saruk Singda Ngase State Force Amadi Village Volunteer ge Apunba Kangbuka Kulai Matik Sana Paiba Kogi Militant Sanga akan Mamonda Kotongna Khrei Ngase Ayuk Sarangna Mangarom Tabadage Hauraga Kogi Militant Sangna Maite Khul Sing Habadi Tambaki Lamda Sazalaba Bunker Dage Adara Kamlaitana Bom Amadi Nongmai ge round kya kapsilaktana akan mamongda landara khrei Kogi militant singna kalakpa nongmai maru singa adu tera khongsangbi bazar ge tidim lambi phauduna leptana pairakhi Loinana mafam duda leidiba khunza kaya mi painatuna chenaba yaw lotpa yaw tawnakhi Thaudok thopam ba duda state force ke ahenba timba laktuna Kogi khulai paiba singa akan mamongda khuthonakhi Amoramda ngasinung tindupong anirom tarakpa aduaida Pagokzau Ikai Mayai Lekaida Maitegi Yum Homlom Kogi Kulai Paibasingna Assam Rifle BSF Amadi CRPF ki mamangda mai thaduna mangang kre hairi Aduga Loinana Pagokzau Ikai Mayai Lekaida Command Regiment Amadi State Force ke Kangbuga Kogi Kulai Paibasinga kuthonakhi Thodok aduda Command Regiment ke personnel ama State Force ke personnel ama Amadi civilian mari sogle hairi Soglaba Miyoi Singadu District Hospital Bisnupur Amadi Imphal ge Hospital Singda Pukatuna Lekana Kre Hairi Housing Numidang Wairam Pauda Koki Kulai Paiba Singe Maikadege Bom Amadi Nongwai Kya Kapsalapa Leptri Aduga State Force Nasu Handuna Akan Mamongda Kutongnari Nongwai Kamna Baki Thauduk Tuda Koki Militant Tararam Seram Lagani Haina Thazanari More Daleba Maitei Singi Yumai Tabada Chenabani Haiba Kuki Macha Taranithoi Commando Assam Rifles Amadi BSF ke apun batimna Ngarang Phagatuna More Police da Ngase Puraktuna Kuki ge CHO Singa Paminaraba Matung Tawhalaroi Haiba Yauna Tunga Tunga Bakadi Shand Karada Ngasinung Tend Makoi Taranithoi Thadokre Hairi Panbayai Ngarang Morida Special Commando Amadi Commando ge apun batimga Kuki Militant Singe Marakta akan mamongda nongmai Kamna kraba matung helicopter sizinaduna ngaranga amadi ngasi ahenba force oina Morida Commando personnel kuntaruk thungkre amadi makatanasu thazin khigani hairi Hauzik Odeba Lebaki oina wathoka sege matangda kumna khananaba August ke ahumsuba hapta phawge manungda assembly session phamnaba sarkar asina thorang tawre haina sarkar ge wangangloi minister Dr. Sapam Ranjana phongdokre ngasi kaisampata leiba DIPR da pangthokpa pawgi mifam amada mahangna hai lebaki irangda soktuna mapalamda layengliba Thanlond Assembly Constituency ke MLA Bungzagent Valtebo Sarkana Karigumba Amataging Sambitre Haina New Shenant Ama Anina Pongliba Ase Yamna Labak Thibani Labak Thiba Thodok Adudagi Ngasi Pawa Sarkar Asina Kumna Yangsindana Lakle Pondoke Megi Tangmari da Thokpa Yamna Nungaitaba Labak Thiba Thodoka Amada MLA Sokle Haibage Pau Fangbadagi Manipuri Chief Minister N Birengi Pautaka Kudakta Mahako Treatment Taunana Bahonake Masigi Matungda Mahaki Anaba Adu Mapanda Puduna Lying Naba Honabada Sarkar Asina Air Ambulance ke Thorang Toduna Rims ke Specialist Dr. Yauna Yalep Toduna Mahako Normanda Hanjan Hanaba Honaduna Lake Mapalda Lying Duna Leba Matamda Su Sarkar ke Maike Dege Mahaki Loinabi Amadi Imang Manunga
तत्तना पाउ फांगनदुना लागली अदुबु सरकार असिना करिसु तौबित्रे हाइदुना न्यूज़ता फोंगलपा असे यामना लाइबक थीबनी मसगुम्बा पाउ असिना हौजक ओइरिबा फिबम असिदा हेना लाना चननबगे मसाका अमा ओइ फोंदोके the panel discussion is all over the career in universities, career politics in the music. I don't know how the narrative comes to the reports and facts. मियामना ख्वाइदगे थौसादबा हेपाटाइटिस लैनाना मियोइबगे पुंसे ख्वाइदगे लोइसिनबा तमथिरबा लैना अमा ओइरे मतम साना खंगदोक्तुना लैंगाना पीरेबा ट्रीटमेंट सिंग फंगहौरबदे पुनमके याइफबा ओइगने हाइना कम्युनिटी नेटवर्क फॉर एम्पावरमेंट कोनगे प्रेसिडेंट आरके नलिनीकांतना फोंदोखरे वफम असे हयंग मालंगे ओइना पांगथोकदरिबा वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे गे थौरंगा मरी लैनाना कोना सिंदना पांगथोकेबा पोस्टर कैंपेन गे थौरमदा फोंदोखिबने काइसांगफोंग होदाम लेरकता लेबा कोनगे ऑफिस ममांग रिम्स अमदे जर्नल्स के कैंपस ता पांगथोकेबा पोस्टर कैंपेन अदुगे मातांगदा वांगालतुना कोनगे प्रेसिडेंट आरके नलिनीकांतना हाई चाहि खुदिंगे पांगथोकलेबा मलंगे हेपाटाइटिस के नुमित आसिना मियामबो हेपाटाइटिस के मरमदा वखल ताहनबगे मतम अमा पीरी मियामना ख्वाइदगे थौसाद्रिबा हेपाटाइटिस लाइना आसिना मियोइबगे पुंसिबो ख्वाइदगे मसिंग यामना मंगनबा लाइना अमा ओइरे स्टडी अमगे मतुंग इना कुमजाली संगनी निफुदा टीबी एचआईवी अमदे मलेरिया ना मरम ओइरगा मियोइबगे पुंसि लोहनबदगे हेपाटाइटिस खक्तना सिहनबा मसिंगना हेलगने हाइरे यूरोपियन एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ लिवर डिजीज के कॉन्फ्रेंस अमदा सेंटर फॉर डिजीज एनालिसिस फाउंडेशन ना फोंदोखिबा रिसर्च पेपर अमगे मतुंग इना नुंथिन नुमित खुदिंगे जुरुब उपो अमा थकपा मियोबदगे हेपाटाइटिस बी अमदी सी नाबा मियोशिना कैंसर नाबगे चांग वांगे हाइरे तानफम असिदा लागलेबा वाफमदे करिगुंबा हारिबा हेपाटाइटिस बी अमदी सी असि मतम चाना खंगदोलगा लौखपम थोबा ट्रीटमेंट लौखलबदे कैंसर नाबगे चांग असि चादा मरफुमंगा हदहनबा ngamgani हाइरे हेपाटाइटिस बी गे ओइना प्रिवेंटिव ओइबा वैक्सीन लेरे सिगी ओइनादी क्योर तोबा ngamlabani नेशनल वायलेंट हेपाटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम ना पीरिबा कानाबसिंग मियामना मतम चाना लौदना हेपाटाइटिस पु मरु फंगना मुथतपदा अखोई खुदेंगे लौफद्रबा थौदांग लौमिनासे हाइखे नेशनल प्रोग्राम की मखादा फंगिबा खुदोंचाबसिंग हेपाटाइटिस बी की स्क्रीनिंग डायग्नोसिस ट्रीटमेंट लोना हेपाटाइटिस सी की स्क्रीनिंग डायग्नोसिस ट्रीटमेंट से मियामना कुचिंगनबा लेतना मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर अमदि ट्रीटमेंट सेंटर दा लौबिरगा कैंसर थोलको याबा मदुगुंबा किनिंगाई ओइरबा लाइना सिदगी ngakthokminanabagi khudongchabu longnanaba कोना वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे 2023 का मरी लेना ngasi पोस्टर कैंपेन asi sinjabani मणिपुर के एग्रीकल्चर मिनिस्टर टीएस बिसोजिना डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर इम्फाल ईस्ट परमपात पिरकपा हारबेक यांखई ngase अराप्ति उरुप फार्मर एसोसिएशन के लौमी सिंगदा ईओ अकम्पट सर्कल थौदाम भूपेंद्र ने यंथोखरे थौरम असिदा थौदाम भूपेंद्र ना लौमी सिंगदा फोंदोखिबदा ममांगदा हारपीबदा मुक्ता पावर हाइबा हिदाक असि पीखिदे हंदक पीरिबा सि लौमी सिंगना पोथों मरांग कायना पोथोंना पिजेबनी मसिदा कनागुंबा लौमी सिंगना यूरिया हारगा तोसनरगा लबुक्ता साइबगे पाउताई मसिदा विगनु मुक्ता पावर असिदि लौ उसिनद्रिंगै उकाई तकपा अमदि लौ पेंगबदा चाइगदबन हाइखि आरती अवांग लेकाय द लेबा फार्मर्स एसोसिएशन के ऑफिस द पांगथोपा हारी यंथोपगे थरंबा असिदा एग्रीकल्चर ऑफिस इम्फाल ईस्ट के आरके ngamba अमदि वाई इंद्रजिसु सरुयाखि लमदम सिदा हौजक हौजक थोलिबा इरांग असिदा मिजोराम की चीफ मिनिस्टर जोरामथंगाना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर बु हुंदुना ngang अमदि मथौ नतना मथौ सारपगे मायोक्ता खुइसाउनरबा इमा इबल सिंगना खुराई कोंगपाल टिनसेट रोड की थोंखोंदा ngasi जोरामथंगा की मितम मै थाखरे मिजोराम चीफ मिनिस्टर के मायोक्ता संग संखिबा खोंजंग अदो खुराई कोंगपान लाइस्रम लेकाई खुराई कोंगपान चिंगाबम लेकाई खुराई कोंगपान सारजो लेकाई के अपुनबा लेकाई मरिगे मैरा पाइबी सिंगना चंगसिंखिबा खोंजंगने संगसिंखिबा खोंजंग अदुदा मणिपुर के सक्तम काइबे यारोय मिजोराम के चीफ मिनिस्टर ना मणिपुर दा खुद
थिंजिलक्पगी मथौ तादे लॉन्ग लिव मणिपुर हाइबने चिंबा खोलाव ग्यासु लाउखी खोंजंग अदुगा मरी लेनना खुराई कोंगपाना अपुनबा मैदा पाइबी मरीगे एडवाइजर थोंगा नाबम अनिता ना हाई चलिबा थासिगे तांकुन तरुकता मणिपुर थोलिबा वाथोक लांथोक सिदा मिजोराम की चीफ मिनिस्टर जोरामथंगाना खुद थिंजिलक्पा मरम सादे लोइनना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर बो हुंदुना ngang हेक्ता याब्रा मरमदम ngakedे हाइद्रगा मिगे मरमदा कैदौबगे खुद थिंजिलक्लेबनो महंगना खुद थिंजिलक्पगे आर्थ सुथोकते मकाताना खुद थिंजिलक्लबदे मणिपुर की मैतै नुपी सिंगना मागे मथक्ता लौखलक्पा थबक खुदें महंग मसाना याना लौजगदबने मतम पुंबगे ओइना मिजोराम के चीफ मिनिस्टर जोरामथंगा बोयकॉट तौरे मिजोरामदा लैखिबा मैतै मसा सिंगबो तांथोरखिबा अदु लमदमसिगे इमा इबेल सिंगना हक्सिन लवी मतुंग तारकपदा कोट थिंजिलक्लबदे मैतै नुपी कनानो हाइबा मचक सब साना उटकने हाइखि सलिबा सैचा जुलाई की तांग कुंतरुक थवान के निपा निपानबा याफरबा यमसकैसा कोरोगे मालिंगे अपुनबा मैतै लाइनेंग लोब जिरेबाम उजाथोल मसालोइशन के थोंबि सिंगना सनलांगदुना लुबसना मतम क्यागे ममांगदगे परिंग नाइना चथदुना लाकपा हुंबोमाथोरक सुबा सरी वासक परै हनबगे थौराम लुब असिगे लुचिंग पुरेन सायोनबा खुमनगे लमसंग मखादा जिरेबाम चिंगदोंग लैकाय सोरोका अतिंगबे उजाथोल लंखाई दिबोंगे मियोय यांखैरोंगा मैतै ऐखोइगे इपानाट इपुनाट के लिगलमदा हंजलक्पगे थौरम पांगथोखरे थौरम अदुगा इरोइनना लुब असिगे लुचिंग पुरेन अंगोब धानी अमदे तोंगान तोंगाबा अखंग अहिसिंगना खुनाई शिबु कनबदा लाइनिंग लंबी के थौदांग हाइबा हिरमदा मियामदा वखल लौसिंग ओइगदबा मरिक सुंबा वाफम क्या सुथंखे कुकी मिलिटेंट सिंगना मैतै खुन सिंगदा नोंमै कपसनबा युम्मै थाबना चिंगबा थबक थौरम सिंग चथरकपदगे लांजनरक्तुना हौजिक हौजिल लमदेंग हायर सेकेंडरी स्कूलदा मिंग चंदुना मही तमलिबा क्लास 6 तगे 10 फावगे महिरोई कुमाथोइदा स्कूल असिगे ओजा संग अमदे स्टाफ सिंगना अंगंबा पुथोनदुना बैग कंपास अमदे नोटबुकना संगबा पलम सिंग एंथोखरे लमदेंग हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल एल नंदबी ओजा सिंग नन टीचिंग स्टाफ सिंग अमसुंग लमदिंगदा हंगलिबा रेलिक कैंप के वॉलंटियर सिंगना सदुक यादुना पांगथोकिबा मतेंग पांगबा अदुगा मरी लेनाना स्कूल असिगे ओजा एम रोशनना हाइखिबदा स्कूल असिदा लमदेंग अमदे वांगजिंगदा हंगलिबा रेलिक कैंप तगे महिरोई कुंथ्रा माथोइना मिंग चलखे तोंगान तोंगान मफम सिंगदा लेरिबा महिरोई सिंगदा लेंगा के माइके दगे पोसै यंथोकपदे लेख्रे अदबो मफम असिगे ओइनदे यंथोकपा थेंगनात्रिबा मरमना स्कूल असिगे हानदगे लेजबा यूनिफॉर्म सिंगसु ओजा सिंगा तानरगा हानसु यंथोखिबा लेख्रे स्कूल असिगे ओजा सिंग अमदे स्टाफ सिंगना पैसा खाइनदुना अहनबा तंकके ओइना ngase क्लास 6 तगे 10 फावगे महिरोई कमाथोइदा मतेंग पांगजबने मतुंगदसु क्लास 11 तगे 12 फावगे महिरोई सिंगदसु स्कूल असिगे ओजा सिंगना अंगम मतेंग पांगजखेकनि हाइखे पुन्ना अंगांग कुंगा माथोइदा अहनबा फेज गे ओइना अखोइ ngasiगी हारिबा खुदोल पोट असि येंथोकमिनाबगे अदुंगलबा थौरम मदु सिंजबनी अदुगा नुमित खरगी मतुंगदा मुक कोना क्लास 11 अमसुंग 12 की महिरोई सिंगसु अखोइ हारिबा खुदोल पोट सिंग असि अखोइ पिजगनी अदुना अहनबगी ओइना ngasi अखोइना येंथोकचरिबा ngasiगी असुंगलबा खुदोल पोट असि अंगांग पुन्ना इना हुजिक लाउथोकचरिबा अंगांग कुंगा माथोइदनी ngasiगी असुंगलबा अखोइना येंथोकचरिबा खुदोल पोट सिंग असि करमना अखोइगी ओजा सिंगना मथंग मथंग अखोइ येंथोकपिगनी कांगलोबनी के मरक्ता था अनि हेना उंखनदुना लैरिंगाई चेरक्ता कुकी सिंगदा चाना थंगनबा यावना तोंगान तोंगानबा पोचै थिलुबने हाइबा मियोई अमा मियामना फारबा मतुंग खोंजोम पुलिस स्टेशन दा सिनख्रे खोइसामनरबा मियामना कुकीदा पोट थिलुबा अदुगे मयुम थुदेख्रे खुंदगे तांथोख्रे कुकीदा पोचै थिलंबगे मरालदा फारबा मियोई अदुदी टेक्सम लाइबुंग लैकाइदगे नावरेम केमार सय कुंथ्रानिथोय अपोपो लेखिद्रबा नावरेम इगोचा कवे हाइरे खोइसामनरबा खुनगे मियामना ngarang nungten मेफम पांगथोक्तुना महपो खुंदा लेहंदनबा वारेब लौख्रबा मतुंग ngase nungten मियाम हौरुक्तुना मयुम थुदेखिबने मियामना मयुम थुदेकपा चंगलबदा युम अदुदा मी अमता लेरमद्रे हाइरे कुकीदा पोचै थिलंबने हाइबा मियोय अदु ngarang नुमिदांग खोंजोम पुलिस तगे थादोख्रे हाइरे थौदोकसे ngarang nungten pung marirom tabada थौबाल डिस्ट्रिक्ट के लंगथेंट ममंगदा leiba
Hangoipat ki area da thokibani langathen mamangi chingda bolero amalaglaga khamduna nomai paiba miyoi khara kumtharakpa miyamna lamna unakhi tungda bolero da lakpa miyoi singka aduna handuna chakraba matung ektiba ama thauraga naureng kemar chinglomdagi kumtharakpada miyamna Paduna Wahangbada Kukida Poche Tilubane Haiba Kangba Ngambaga Loinana Pulista Sinakibane Hairi Miyoyasi Hanadaki Singnaduna Miamna Su Senarakpa Leirakpa Misangne Hairi Texangi Masangyam Laba Marapai Wishingna Ngarang Nung Tenta Hongnarubatadana Tongnaratuna Kukida Poche Tilambagi Maralda Mayum Sido Kibaga Loinana Taudoka Asida Chanariba Miyoi Asi Mapunsi Chupagi Oina Texam the Leba Yaroi Amade Mahapo Kanagumba Sina Sangza Pampa Pirambasu Yaroi Haina Miamna Pondorake Kangotana Manipuda Kangloki Iranga Tokraba Matung Megitanka Mangada Semkraba Yaripok Agoiba the Ladyba Laikai Punamaki Ima Maira Paibishingi Lob all Yaripok Apunba Ima Lumna Sanduna Ngasi Yaripok Sipai Lekai Community Holda Nubi Miamge Oiba upon Mamipam Amapang Tokre SB Tobalda Memorandum Bisanduna demand Kia Torake Mipamaduda Miamna Hausik Tokliba Kangluki Irang Asida Santara Madi State Animangna Karisu Taubangamdana Lady Kukina Maite Data Singna Landaragle Mizorange Political Party Punamak Yauraga Manipurda Landaraglaba Matamasida Ekege MLA Sing Amati Political Party Sing Kari Tauri Iram Nambo Kananaba Lantinariba Ekegi Iricha Singna Kulai Paidana Kari Pairaga Lantino Haibano Kulai Paiba Singka Pananaba Lengangna Honarakpa Laibak Tibani Haiba Wafamkia Pungdonaki Amadi Mipange Warip Singh Yawa Memorandum Ama SB Taubal Chachidananda Soibam the Pishin K. SB da Memorandum Pisalaba Matung Ola Yaripoga Upunba Imaluke Secretary Mataulebi Maibam na Pongdorakpada Maram Chadana Manipurgi Jaga Amatada State Amadi Central Forcing Thazinduna Miambo Mipaiba Bibi Bagi Tabak Tobigano Combing Operation Tobigano Hana Nampakraba Miokara Adu Natana Makataba Mipan Mipunta Tawirano Haukiba Migitang Homda Tokiba Totuk Sing Adu Ningtina Nainaraba Matunga Equigi Pakraba Mushing Adu Condition Amata Yaudana Tadokadabane Haiba Warip Sing Lauri Haina Pongdoki Lilonga Saubok Myrind Kolda Laiba Islamic Baby is English School na Sinduna School Asige Campus da Handak Lautokeba Bosemna Loba HSLC examination da position Laura Kraba Amadi Magwang na Pangduna Mai Palakraba Sink Loinana School Asidagi Haukiba NEET 2023 da Mai Palaktuna Dr. Tamlagadaba Lairik Paba Mahiroi Sink Manapiduna Puning Tawakre Puning Tawapagi Tarampadu Manipur University Department of Biotechnology Assistant Professor Dr. Hamidur Rahman School Governing Body Islamic English School Secretary Alhaz Muhammad Roshan Khan Principal Alhaz Muhammad Kabir Ahmad Saha Amadi Bus Principal Sapam Deepak Singna Mathang Sina Athoiba Mitunglen Tharamapu Amadi Akhanaba Mitunglen Sing Oina Sarugaki Larik Paba Mairoi Singh Manapiduna Puning Togatpa Aduda Bosemna Loba HSLC examination da 22nd position Laura Kraba Mohammed Dani Sahada sent Oina Lupali Singh Humbudra Manga Yauna Achamba Kudol Piduna Puning Togat Kibagaloinana Magwang na Pangduna Mai Palakraba Nete exam da Mai Palakraba Mairoi Ani Amadi Oza Singh da Social Amadi Achamba Kudol Port Piduna Puning Tawaki Manipur ki oiriba phibam khanasi yade habadigi Rajya Sabha gi mifam chatharingaida opposition na walk out tawringaida film industry ga mari lainaba bill ama pass tawkhre cinematograph 1952 amend tawbage bill voice bohon na pass tawkhe the cinematograph amendment bill 2023 na Sandan board of film certificate CBFC da jahi tara oina certificate pi ba yahankadori Category Ohum Tokna Film Certificate Pigadori Makoi Adudi US 7th, US 13th Amasung US 16th Hainane Exhibition Amadi Television Natraga Media da Utpa Yagadava Film Singe Oinasu Tunganba Certificate Pigadori
Film unauthorized recording tauba yadaba section 6AA amadi exhibition tauba yadaba ke section 6AB ge bill asida hapsindana film piracy tauba ke ahakpa cherak pigadori maralairaba miyoi adu chahi om jail da thamba amasung film adu puthokpada changkiba salmpham gi chada manga fine thihanba yauri Rajya Sabha da wafam ase khanarapada Information and Broadcasting Minister Anurag Thakur na haikibada piracy na maram oidana film industry da lupa crore lising kon mange hai hausa garobada maru eba pau amone pizari Tronglaubi Pagoksaw ikai tira khongsang bi amade kokta ge saruk singda kuki militant singa state force amadi village volunteers singe apan bakhut boga kanba maunda nongmai kamna khrei August age Om Subhas Sayol Fawgi Manungda Assembly mi phamna ba sarkar sina thawang tawre haina Minister Sapam Ranjana Haikre Lomi Singda Har Yanthokre Loinana Manipur ge oriba phibam khanasi yade habade ge Rajya Sabha ge opposition sing wagat tokre Image PAODAM ngasigi de matang sida loijare meng tabiri bisungba amakha na kulamsari